Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki turi ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri na 24 z'ukwa kabiri 2025 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma ndetse no mu Rwanda i Rubavu aho abacancuro barimo bataha. Bwana Sentamura amahoro? Ni amahoro mushakamba namwe murangi? Natwe turandi rwose. Yego. Abacancuro ngo nabo turabita abacancuro n'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Nabona reka none se erega ubundi guca inshuro ni ugukorera ibigutunga. Gukorera inda. None bakorera amafaranga. Ntabwo bakorera igihugu cyabo nta nubwo bakorera umuryango n'abacancuro. Yego. Babanza baherekeza bitwa itangazamakuru. Kandi bararwana ntabwo bacunga amahoro bavuga amahoro ngo tubyemere bararwana ntabwo n'abacancuro. Yego. Ngo banze itangazamakuru uko ribaherekeza banza baherekeza. Ntabwo bashaka kwisiboka. Ahubwo ni bw'inkuru iraba inkuru. Nayo ni inkuru. Nayo ni inkuru. Ni inkuru yavamo no kwibaza ngo kubera iki banze. Kubera iki banze kwitangazamakuru rihana. Ahubwo se ndimo mbona inkuru. Kandi mushakamba. Iyo baza gutsinda urugamba bajeho. Ngira ngo ntabwo bari kwanga itangazamakuru. Yego. Ariko noneho urugamba rwarabananiye. Baterana amada. Abandi barakomereka abandi barapfa. Kuko bibazaga ko ari igisirikare gikomeye bati ntabwo isi ntabwo yatekereza ko ari Afurika y'Epfo izi. None itangazamakuru n'irirorere. Yego. Ayo umugabo wo muri Afurika y'Epfo byanditse neza nimugoroba cyangwa se nijoro. Yego. Nabashije kubona Twitter ye. Yego. Yitwa Alani. Yego. Yabyanditse neza arangije ngo Afurika y'Epfo iri kubakurayo. Yego. Mbere yuko bose batwita ngira ngo nkweretse iyo nuzaye. Noneho bagombaga kuba benshi. None sinumvise ngo baniyongereye. Ejo twavugaga babiri none babaye batatu. Yego. Nta gitangaza kirimo rero ko dushobora kumva n'undi wa kane wa gatanu n'abandi gutyo. Oya batwitse bo ni benshi urumva muri iyi minsi bagiye kumara ukwezi bicaye mu kigo badasohoka. Yego. Ni abagore n'abagabo. Yego. Wose ntawe ufite ikibazo cy'uburwayi. Yego. Ubwo rero biragoye ko nk'abantu bo muri Afurika y'Epfo tuzi igisirikare cyabo ko discipline yacyo igitsure cyabo kitari ku rwego rwo hejuru. Yego. Biragoye ko cyane ko n'itegeko ndakeka sinzi niba ari babuza cyari tabibuza. Yego. Nta cyatuma rero batisungana ngo nibaryama cyane ko ku manywa na nijoro bahora baryamye. Yego. Ntacyo gukora bafite ntaho gutemberera bafite. Birashoboka cyane rero ko bashobora kuvuga bati ese wowe waraye ute? Tuyunda tereka nze ndebe uko niba uri kurota neza. Bikarangira baremye abana. Karangira baremye abana. Hari n'abateraga urwenya. Ngo banze ko babyarira muri Kongo ngo batazagira nationalite ya Kongo. Ubwo rero birumvikana. Yego. Ikiriho babujije itangazamakuru ubundi byari biteganyijwe itangazamakuru ryari ryahamagawe rihabwa isaha rigomba kugerera ku mupaka bakarifasha rikambuka. Yego. Rihageze utegerezaho gatoya ariko inkwakuzi Scovia we yamaze kwambuka. Yego. Bategereje ngo babahe oda bambuke. Yego. Ahubwo bahita babwira ati ntitubashakana hano ku mupaka. Umve ngo bagize itangazamakuru ryahejwe. Umva itangazamakuru ryahejwe ku buryo na RBA
itangazamakuru cy'igihugu cyabujijwe kugera cyakuwe ku mupaka bwangu. yego. Ubwo rero urumva ko bitari byoroshye. Buriya bagize amahirwe nyine itangazamakuru ntiryababona, iyo ribabona ryari kubaha isi yose bagaseba. Wasanga harimo abakuriwe buriya. Yego barimo, ejo naramubonye, ejo nabonye ifoto ye. Harimo abatashobora guhishira inda rwose bambaye mariniyeri. Arakuriwe pe. Urabona wenda reka tubanze tunyure muri iyi nkuru ya Kigali Today. Yego. Yabashije kuyitohoza ikavugana n'abayobozi ba M23. Yego. Ndabona hari ibyo itohoza ari ibyo ivuga. Yego. Yavuze ko abasirikare basaga 300 b'Afurika y'Epfo na bagenzi babo b'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batsinzwe na M23 bari gutaha banyuze mu Rwanda. Yego. Nyuma yo gutsindwa ku rugamba Igoma aho bari bafatanijemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'abarundi, mu kwezi gushize abasirikare ba Afurika y'Epfo ba SADC biganjemo ab'Afurika y'Epfo bamanitse igitambaro cy'umweru kigaragaza ko batsinzwe, basubira mu bigo barimo bibiri, kimwe kiri mu Bambiro ikindi kiri ku kibuga cy'indege. Yego. Aba basirikare basabye gutaha ku kibuga banyuze ku kibuga cy'indege cya Goma barangirwa kuko cyangijwe n'intambara. Bemererwa gutaha banyuze mu Rwanda, banyuze ku mupaka uhuza u Rwanda na Gisenyi. Kuva tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025 abasirikare ba Afurika y'Epfo bemerewe gutaha ariko bashaka gutwara ibikoresho byabo by'intambara. Bivugwa ko ibi bikoresho byari bihishemo n'amabuye y'agaciro. Yego. Umwe mu bayobozi ba M23 yabwiye Kigali Today ko abasirikare ba SADC bashatse gutaha bambaye imyenda itari y'akazi ariko barabyangirwa. Ikindi kandi ngo basabye gutaha ariko nta munyamakuru ubafashe ifoto ngo bagaragare mu itangazamakuru. Agira ati ibiganiro birakomeje kuba kuko ntibashaka kujya mu itangazamakuru kandi nubwo ari abasirikare batsinzwe bari mu biganza byacu tugomba kubarinda. Yego. Nanjye amakuru yangezeho ngo ku mupaka bari gutambuka batambaye imyenda, bashobora kuba baje kuyihindura, bashobora kuba baje guhindura imyenda cyangwa se hari uburyo baje kwemerera. Iyo uvuze ngo batambaye imyenda mushakamba hari ushobora kwibaza ko batambuka bambaye ubusa, ariko bivuge neza bisobanuke. Batambaye imyenda ya gisirikare. Batambaye imyenda ya gisirikare. Ni ukuvuga batambutse bambaye sivile. Yego, biravugwa ko abari kugera hariya bambaye gisivile bashobora kuba bahinduriye nko wenda bahinduriye imyenda mu nzira cyangwa se mu modoka, nabyo birashoboka. Yego. M23 imaze kubabona bambaye amanifomo yabo ariho n'ibibaranga, noneho bagera mu modoka bamara gutambuka kuri 23 bakajya guhindura. Yego. Ikindi umuntu yakwibaza mushakamba abantu bose bahanze amaso kumenya ni bariya basirikare bari bafite ibikoresho bihambaye icyo abantu bakeneye kumenya ni ukumenya niba ibikoresho byabo babitahanye cyangwa babisize hariya bimeze bite. Ikiriho ni kimwe. Yego. Ni uko ibikoresho byo ntibabona uburyo babitahana. Bya bikoresho no mutungo wa M23. Iyo watsinzwe ibyo wari ufite urabisiga. Yego. Impamvu ari umutungo wa M23 byagasubiye yari uko biciye mu nzira ya Kongo. Yego. Kongo ari ibikoze. Mu gihe rero Kongo idahari, yego, cyangwa Kongo yatsinzwe bakaba bari mu maboko y'umwanzi wabo, yego, ntabwo aribo bazana amategeko. yego. Ni nayo mpamvu bayifuzaga guca ku kibuga cy'indege ngo barebe ko hari ibyo batwara, cyane ko biriya bikoresho birimo ubujura, ubusahu, ibyo basahuye. Yego.
hari ibyo Steve Wemby yanditse biri imbere yawe. Yanditse ngo iki Steve Wemby? Reka mbikwereke, ni igifaransa kandi ahangaha niwo wundi urakindusha. Ubwo rero ubu se si ibi ngibi? ubwo ni ibyo wabonye rwose. Yanditse ngo exclusive ni inkuru yihariye. Les troupes de la SADC samedi à Rassi ont été autorisées à quitter le sol congolais ce lundi sans caméra. Elles ont traversé la frontière rwandaise. Ngo inkuru yihariye, ingabo za SADC zaje mu butumwa bwitwa samedi à Rassi zemerewe kuva ku butaka bwa Kongo kuri uyu wa mbere nta kamera, bafata amashusho. Bambutse umupaka w'u Rwanda, bambutse ku mupaka w'u Rwanda nta kamera, badafotowe. Selon une source sécuritaire, autour de 200 militaires de différentes nationalités, dont des Sud-Africains, Sandef et de Malawi, ont quitté le pays. Ngo hakurikijwe amakuru bavana muri serivisi z'umutekano, abakabakaba 200, abasirikare bakabakaba 200, yego, bafite nationalite zinyuranye, bwenegihugu bunyuranye, harimo abanyafurika y'Epfo ndetse n'abamarawi, bavuye mu gihugu cya Kongo. Parmi eux, on note des blessés, des malades et quelques femmes sud-africaines enceintes. Muri bo rero harimo abakomeretse n'abarwayi, yego, harimo abagore, kandi hakagaragaramo n'abagore bo muri Afurika y'Epfo batwite. Yego, inkuru niyo ngiyo. Ni ikigaragaza ko toroshye, ntabwo byoroshye. Kandi tekereza ikintu gitumye bava ku izima bakemera gutaha. Bari bamaze iminsi baremeye kwemera gusaba ibiryo M23 n'amazi, nuko babona ejo bakenera gusaba M23 kujya muri maternité. Yego. Bakabona byabaye bikurushaho. Birasobanura iki kwifuza gutaha muri ubu buryo? Biranasobanura iki kuri Afurika y'Epfo yakomeje kwigira umutagatifu mu byishinjwa na M23 ndetse ikintu bisobanura icya mbere twakivuze birasobanura ikimwaro cyo kuba baratsinzwe, baje ngira ngo urabyibuka bavuga ngo tutapiga amafunguro. Yego, ngo tuje gukubita ibyiyoni, nyuma y'ibyiyoni hari undi bazatwereka tuzakubita. None ari abo bitaga ibyiyoni ntibabakubise, ari undi bavuga bazakubita ntibamukubise, nibo babahaye inzira ibacyuye iwabo. None baje ari abagabo, wa mugani wa Sugira Mireille niwe wigeze kwandika, banza yarabavugaga, yavugaga Abarundi. Abarundi baje banyuze mu muryango mwiza usobanutse witwa Yase, none batangiye gusubiraho baciye mu idirishya. Aba nabo rero baciye mu idirishya, uzi kunyura mu irembo wajya gutabuka bakakunyuza mu cyanzu. Aba rero nabo niho banyuze. Yego, baje bafite ishema ryo kurwana, ishema ry'uko baje kurwana bazi ko bazatsinda. Noneho bageze hariya bibananiye, bagiye bafite ipfunwe ry'uko batsinzwe. Niyo mpamvu bavuga bati nta kamera. Umunyamabanga wabo, kandi ikindi twakongeraho, naje bikwije bafite ibikoresho, none basubiyeho imbokoboko. Umunyamabanga wa SADC, umubare waje, ndacyakomeza harabura gato. Yego, umubare waje si usubiyeyo.
iyo baje ari bazima basubiye ari inkomere. yego yenda ikintu bungutse banza bariya abagore bagiye kubyara kugira ngo bongere umubare babuze. icyo cyo nicyo umuntu yavuga bungutse, ni uko bungutse abana. abana ni beza, yego uwo ari we wese uburyo yavukamo ubwo ari bwo bwose. umwana ni mwiza kuko ntabwo aba yagennye uburyo ari buvuke, abona bimubaho. yego wenda icyo nicyo bungutse. ikindi rero ikindi bisobanuye ikimwaro kuri Afurika y'Epfo. yego bisobanuye no kuri ikimwaro SADC. ko urabizi uzi amagambo yabanje kunyuraho, urusaku iki, perezida w'abasakuza, abadepite barwana batongana bagira bate. uretse ko n'ubu ngubu barakomeza basakuze kuko ntabwo bavuyeyo bose. yego kugira ngo ahari bazaceceka ari uko n'abariya bazima basigaye batashye. ni ibyo ngibyo. ni n'ikimwaro kuri SADC kuko yemeye ko buriya butumwa buyitirirwa. yego ariko hari umunyamabanga wa SADC wigeze ahagera, yego aravuga ngo ubutumwa bwa SADC nta hantu burigera butsindwa. yego ariko hano ho buratsinzwe, niba hari ahandi butatsinzwe, nubwo nzi ko muri Mozambique birukanwe kuko batatanze umusaruro. aho birukanwe n'uwo baje kurwana babafashe mateko. ariko umuntu wabivuze ngira ngo yarabeshye. none se Mozambique ntibatsinzwe? siho gusa na Centrafrica. birumvikana. yego ngira ngo twagana ku musozo. yego reka bukurikire nabyo turi bugaruke tubikoreho amakuru. ariko Mushakamba hari ikindi umuntu yakwibaza. kuba bagenda ko twabivuze tureba nka Afurika y'Epfo yari ije kurwana yizeye gutsinda, bakaba bataha, abahasigaye bakaba bameze nk'ingaruzwa muheto. Mushakamba biriya bisobanuye iki ku rugamba rubera mu burasirazuba bwa Kongo? bisobanuye iki kuri urwo rugamba? bisobanuye iki kuri leta ya Tshisekedi? bisobanuye iki kuri AFC M23? bisobanuye ko bari gukoresha imbaraga mu buryo butari bwo. bari gushakira amata ku kimasa, barimo barakama ikimasa cyane. bisobanuye ko urugamba, intambara atari izazana amahoro y'ikibazo gihari. bakemura ikibazo banyuze mu mizi yacyo, bareba icyatumye abaturage bava birukanwa muri Kongo, bareba icyatumye abavuga ikinyarwanda bafata intwaro, barebe n'ibindi byose biri kugenda biza nyuma, nk'iri kizwa n'itotezwa ry'abaswahilifone. ubundi bamenye ko ubujura n'inda nini atari byo bitanga amahoro. amafaranga atatanga amahoro, imbunda zikomeye zidatanga amahoro. igitanga amahoro ndetse n'igitsinda ku rugamba ari icyo umuntu arwanira. bareke rero kwirengagiza ukuri ngo bajye inyuma y'ubutegetsi bwa Tshisekedi bubabeshya. ahubwo bamenye ko ukuri guca mu ziko ntigushye, nk'uko byagendekeye mu 23, igaca mu bifaru, ikarwana n'indege, ikarwana n'ibiki, karangira bose bafashe bamanitse amaboko bemeye ko batsinzwe. kibi kimwaro ku gisirikare cya Afurika y'Epfo n'abayobozi ba Afurika y'Epfo bavuze ko bamanitse igitambaro batatsinzwe, ariko uyu munsi kikaba kimanitse. uyu munsi bakaba bari gutaha nk'ihene. ngayo nguko. kuri M23 rero yo nikomeze urugamba, ikomeze irwanira ukuri, ntitezuke, ntiterwe ubwoba n'igitutu cy'abandi bari guhabwa amafaranga, n'abandi bazaza bose bazatsindwa. twagana ku musozo. yego twashimira abadukurikiye. reka dushimire byimazeyo abadukurikiye, tubabwire ko dukomeje kubaha ababera tubagezaho amakuru atandukanye.
y'ibibera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunsi mwiza rero kuri twese, umunsi mwiza ku bakunzi bacu. Turabashimira kandi turabasaba ko abatarakanda subscribe ikandwa rimwe bayikande, abatarakanda like bayikande. Subscribe ikandwa rimwe gusa ubugira ubwa kabiri, like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande na share ikandwa hakurikijwe umubare w'abantu urimo usangiza iyi nkuru yacu. Umunsi mwiza rero, mwatwandikire mudushyikirize ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu mubicishije muri comments. Umunsi mwiza yari Sentama, umunsi mwiza Mushakamba Mikoniya. Murakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye, mugubwe neza.